Mwandikire wakwa murithirio wa Miru TV uri na Alhamisi Ndongi iri tariki 25 mweri wa kenda mwaka ni 2025 kakwa chweni kirinteta cia Miru TV muthenya bita wa Tiri Mbabu na tukiambiria nteta cietu MC wa Ntima West Patrick Ntororo na kinyanirite kiroto kiawe kia utethika kuma water project wa dine yawe kirisi mbunge kia North Imenti Nkuluki Ntororo na huria atongoria ariani na thirikari ya kaunti ya Meru kulekwa kurwa na mirandi ya witi na mbere ya kieni kia ndege na kinya kieni kia misetho ya gafu. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma no banganitie rigotie. Nawe MCA wa Ntima West Patrick Ntururu muthenya jwa narua na atethetie gikundi kimwe na mibaibu ya ruji. Mibaibu nayo ithirite iri kinyamara gikinene kiri gikundi giki kia Gakumbo Water Project na kinya Nkuruki kuga wirane bubu bwithirite bugikinyanira nontu bwa ngwataniro injega ja kaunti ya Meru. Ibwaga narutugurite muno nontu kiroto kia tutwire nakyo kiojurite ja Gakumbo Water Project na gikenderea kujura nontu narwa twina pipe cia ruji riga tutethia kujukia ruji na ramuro rombe kuongera kana kuthiria thine ra tutwire nyo kunyunya ruji na shift na jojo na ndi imwambirio nontu kiroto tutwire nakyo nitukatha mwatha nontu bwa thirikari governor Mutumonto Thinkere tuthikia nega tuthithiria nikyo narwa tuthure ni aja na member ba Gakumbo kenda tukomba kuonanirio kiroto kira turatura kuthatu nakyo kianjite gutimia na itukumenya ajange ijejite na tukajerigira indi ura gukarina ndi atuchokire mwathani katho nontu bwa kutumbithia kwa utwantu kwe narua iria tumbite gukinyanira kiroto kiu ni Nkuruki mutongeria uju akuga na kugwata mbaru tutam kiri governor Mutumonto Ithinkia na kinya Nkuruki mutongeria wa mugongo President William Ruto nontu bwa witi na mbere na bubu kinya maturene ituga rira mantu jathithika jamega na ndi tuchokeria governor wetu katho muno nontu bwa wendo bwa twendete nabu kutumbithia tukona pipe iji ni tagaria riri na maana na riri guru muno na ikieto mitwe tukumwira governor Rumero au rumerite bado tutea ashamed kuga tutameku na nya tutame president wetu ni arakirikiria kuromba atongeria aregani na thirikari Meru kunyianyia murutira jwa siasa nikenda Meru bakona witi na mbere kuma kiri thirikari tukuria antu betu ba atongeria akanya kara benako nontu jana ndi kwethiritwo kwina issue Meru ku elevate kwa to a city batwe atukuromba antu betu tumbe ni kujukia gintu kira kijite twaetherwa Meru city batwe mantu yetu jetete kwagira na ndomba kuthwa antu ibakwenda kurwa mheshimiwa Raim bakwenda kurwa governor Mutuma bogiba kuika thirikari no nditete kuona Meru ni tete kuona city status batwe tuti mumau au no tukarumira na ukaya kuthwa no kuigwa kwazwa Meru yokiru ya city uko ebebera twekanya atongeria bathuriro miaka 5 atongeria baba kanya bathithie ura bakona neu mumeru etete gutetheka kana mukario meru etete gutetheka uko weja siasa ciaku kara siasa ciaku kando na batwi twitayari na twirede otuna no tukwaria mugambo jo tutam kiri thirikari yetu ni kenda gukira Meru kwethwa city tukumya mantu jamega ija yetetu na cibitari ithirwo level 6 tutete kuona dual carriage kuma ikumena gutagitoro ni tutete kinya state lodge ni tete kwa Meru na batwe we fully support and we abide the president na thirikari we na ngokinya thirikari governor wetu kenda mantu jetu jamiru jaga karabwaga nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam. Maua Lions Club Meru District ni basi umiritina kutumiri wa kibanyomba ya antoba kuru hamwe na sibitare ikembe centro adhiru rojene kiotene mutongori wa ikundi ke akiari urane David Bario na Miss Jagasheri Rintare buweze karoke kikaku na antoba kuru barabati osiomba kuitethia nontu bwa ukurubo na sibitare gatetheria kuntu kuno ntukuti sibitare ingi iri akwe riboti yetu turanirire mwandiki wetu wa Nteto Murithi wa aba gikundi kimwe gitia kithirikari kira kithagirwo kina ikaro giakio ndene ya tauni ya Maua kira gikumenyeka ja Lions Club Maua. Lions Club of Maua ruari turi kiutine murera saitira tu Lions Club of Maua ikwanda miti na no twaka nyumba yetu ya andu barakuru
to abatu tureanda nkwachi ira chita orange flesh sweet potatoes ira ina vitamin A na ingi twita micronutrients inyingi muno ira ikuongela immunity na iko tomanto bedra bakire ya turenda bari ya byakora bira bikoreta inya mwere na kali na tuli ni barikite kubera bobe na project bakwenda kuthithia utene ruru ampitha ile project inene ile kethwe ile na nyomba ya antu bakuru sibitari na ruje benje o amwe na kwithirwa bari na kinya skulu ndene ya mundene jura barikitie kuewa ni thirikari ya Meru County ni kenda bakomba kuthiria maendeleo jao. Tuanda mete maskuru yetu both primary schools na secondary schools na town yetu na joto kaanda mete ito thera chekinya ma town ntukwetu thatu tengete ya environment ito ta town tukatheria town na tukaanda mete kinya miurone yetu President wa Lions Club Maua na alikitie gukungwira na kugwirirwa aturi bara bethiritwe bacumiritie na njira nene na kugwatanira nabo na nyingi kuboria bethiro bakikaraia into bira bikethwa bikithithika ndene mundene juju aria kuberite ni biao na untu club giki kia Lions kitherwa gitetheragia antu na gukarania na antu bara bethiro bathiurukirite kana aturi. Project yetu ikethe na nyumba ira antu bakuru bakeya bakaria twaka sibitari twakuthura roi na tukethe nya twina cukuru ndene na tukethe atwina other infrastructure facilities recreation facilities ira ikomba kumenyera antu babarakura amwe na sibitari nonto kainge antu bakura kintu kikyo bare muno ni mirimo nonto bate komba kuimenyera ende batwe katukwenda kwira community yetu nonto tukethe nya twina demonstration farm a community yetu ya neighborhood yegembe na the entire region ni antu amo baketha bakeya kinya kuthoma na kuona gwira tukurita kwa wende apiro ira twini oruari katukwenda ku form partnership na the community apart from kwetha twina partnership na county government na other well wishers itukwenda community noe ito support nonto community yetu iri around ya yongwa ikafaindika sibitari to aka tekuanika tukaingila tuwe members ba Lions yake batu otethukaira o ari nyanto bonde ba area na facilities inge ndo itu akuthura sibitari to aka chuguri to aka na kinya kureta antu muche yote kayo ketha yo ya members ba Lions yake kinyantu barabate Lions barabara akura muntu akaigwa na bati kureta muchiario toete kiria bethande saburi ontureje kwa hiyo ngo sokeria ekundi Lions kadha sana no tobwa kwa ne baba turetrote de bwa sibitari we kururwa na nyo kuthura roi kenda tutethuka na mucio akuru bakuru na chingu bwa twakira au tukaburu mo tukureta aciari betu kenda baba kuthakira county yao kwa hivyo ngojokera county ya Nkatho na nya kundiki kaya bathebesa na bekira maono manene na nyambe utukwewa ya rukwasie na tuita kwa community yonde Murithi wa banke reportera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Maua mwandiki wetu wa Nteto Murithi waba na onto baribotu na njira inkinyaniru na tutana mbere na Nteto cietu hakariba luluma kegoi antobochu ward isi mbunge ke Igembe South ni bakudeta na onto bakutukanga kwa barabara harabatariritie mathina nkabo iraba okilokera nende ni bakuromba MC wo Timothy Mutwiri Kabako na gavana wa Meru Mutumanto Ithingia kubalikana. Mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkunja nuina ripoti. Akarin na chori baka mwile rele luluma kioko ya ntoboche wandi nebo umeta na muthuro munene kuolotela kiara kiringa bana Mutumanto Ithingia amwe na MCA Timothy Mutwiri kana Kabako na ntuba barabara cio kumba kwethiri kithukanga bakiuga ati bo batianirwe na kaita kara kinya bona musiba kana muntu akwite bomba kwetha bakimukamata na ituro indi no ntongari ye mathiko etu makwethire kelukira kinya barabara neje ona kinya kaita kara muntu aswa
bomba kwethira pwemwikira mongo bakiwa ende kinikyo kinyamaro kinene kiri nturene iyi tibaki kwithirania aturi ba mutumanto ethingia urani ngavana wa kaunti ya Meru na ende bakimuria kalikana eturari na amenye weni montori no kya kwithira ati balikana bo bateta na mbere kumwatila ario kinya MCU wo batwe na laithirite kia mwili ni aumite na laithirite kia mwili thina ira twe na cio cheroi barabara stima na kumia wengwa barabara cietu na itiritie antu kwingi kwi utuku nderwa kuya thaithatu indi mutuma na kumia batu tutinjiri barabara na kumia barabara yetu bira bieku inkomongo bira bio tuinyeletie buru na oke mwile tutinjira na mwangatha inyenjira batu utiona ko betere nyonda wo kuiba bakewa bakamata amere akamata wana kiongo batu tutura kwa tutinjira sebetira batwe kugethera kuna maiti ya kuete ntorene yetu batu gotweka katukaya na ituro nonto tore arome batu aya oriu ni bakuabo bati tayari kwithia bekilukira thini iyi seukilukangira mayene na nonto ni nkomongo cio yuri barabareni iyi na bena atongoria kathumba barabathurite mutuma no lelie mantu ya asiari bawe ntokorera muno na kabako mutori woni ongabana ntekoraya ngabana woni kankoria atire ngabana woni nde mutori okya mwile ndingete kura tokaringa kura kenda tokoringira nekenda maendeleo ya ntorene na kabako batu twenge korwa thai kinya mweko batu kweta kura mwana batu katokamata batu mathikone katoikaira thando kweturo nkiripotera Meru TV kuma Kamwila Lulu Manto Bocho wande Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja ibwa sana mwandiki wetu wa Antito Mukiri Onkonja nonto boribotiu na kari na turi barabara ya kwina mwitho yoliutu yayo ankene na mwitho ya keya isio mbunge kia Tigani West basi umilete na kuonania kuria kwanirwa kono nto bakuitangwa kwa mite mwitho na yu harapa wete bate kumenya itumi kwa mite kuitwa na betete na mbere kuanda mitingia karibane ende ibadharekirite bunene mubunge wo John Mutunga ikiraba kuwa ni obatianire kwawe kwa kutuma manto ya kareka mwandiki wetu wa Antito Adams Muturia wa Thirinja no ina ripoti akarina tori barabathirunkirini mwitho ya liutu yoyolekene na mwitho wa keya ndene gicumbi gatigano estiba chumirite na kuonania muthuro yo bakua wenyangia boitangamiti bwithirite bugite na mbere kiri mwitho yo na bakari ya kariba tara bamenyethetwe mantu yege witongo komite mwitho yo na bate kumenyora witangamiti no lakini vio toriere mwangendi tutikomea miti irate yere gutemwa for the last chumia bithatu bina bithiri utuku muthanya no ngere ati tutikomea no tema bana tutero ibao bautema kana ine wita ibao bafaidika akati benjaro yere ko ya participation ya anturi tikaba tukero abati tu wananchi kethira kwibo tu faidika ka kethira kwi no tunkumira mutungale no tukulaumu ontunyeru ate ya tata ate nyaru wa meane ate kuitambe na tinya koru na uri ntemenye barabara ni musu nyayo ngonyeru ate ya yaru Kiambu etre na uri ntemenye na uri barabara hii ni mutunga hii tinya koru buko ndele na temenye watura tukulaumu tema mitei mutunga no tu toeri kei to angu atwikiralani ndreno tukulaumu no tela mitona nkorogia karibe bethirite bakionanio bwabo bakwithima bebi muthono ibamba kwithira bikiuma wona wenyangi bopwetete na mbere muthono yo bweta na mbere kwa ithima bivingi no ibiomi na tamenya bure witangwa tori ya wito tuko mite itangi barabara chingene ya ila gatwitira ratwa wito twitite twaturathira cionthe chingene twarombere ngwina turatwa lero tenguinya barabara ira ingwa tugelukaro githiro iro giki akaribana ndi gujirite mambo ya siasa na kinyana biashara ra kikimboi kana bensundo bete kwithira gichumira kumba kwithira kimenerie karikari bethirite nkiringirwa thimu nyingi muno ni akari baimbira kwina witi kanoke thibwa miti mwithone yu na akari tutamenya miti rita itwatia tutamenya uti public participation ya bwethwa twirwa ina miti witwa eta miti itwene president aina campaign ya kwanda miti 15 billion kiri kipindi ke twina kyo kiuria kira tukuria turi akari batigania West constituency
na atakumbika president aithira ina campaign ya kuandithia miti 15 billion lakini muitho yayo iyukethwa kethira ibarabara kupanua barabara itukumia kwina barabara na arantu batwire barabara je miathene tibwithitwe barabara je kaga ene miomponi tibwithitwe barabara ya kamoja tibwithitwe antu ibakurira muno ibarabara tukauria atiri kakumba kwithira ibarabara ekubwithwa nao kana muitho ne yote na antu na nara antu bari barabara itabwithwa no kabakurira we muramiri wa mitho akaunti ne Meru Winton Dakano mbirite kwithakiwa ntu bobo njerene chioni bakumenya bro kwithira ugita na mbere. Government is quite aware, KFS is quite aware about the removal of the trees along Mikindori, that Mikindori road, and they are being cut. So all that was followed, and Kera paid for the trees about to 1.2 million, and the number of trees was 997 trees along that road. Nkiripotera Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Dhirinja. Na seri baskuru ya primary ya Buri King'ori ni bathithite maandamano na kuinga obisi ya mwalimu mnene na kinya obisi ya munene mwalimu mnene na kinya ntuku ya bia Korea na raba kere na metha ya ntito ya Meru TV bawete batianiri ni utongore kwa mwalimu ono ntuko tumiri bwawe bwa mbesa se skuru buthuku andikweto wa ntito Jeff Gituma mwe nasio na bwachiari bachukuru ya primary ya Buri King'ori ni baumirite na kuinga obisi ya mwalimu munene chukuru neje munini wawe na kinyankuruki store ya bia Korea chukuru neje nera kinyankuruki achiari baba bethirite bakiuria na bao bethire bagichianira nere bakiaria na metha ya nteto ya Meru TV bakuga bathithitie ujo nyuma ya mwalimu munene chukuru neje na wo kumenyekana ja Stephen Mugambi Nguthari kwithire nyangitie into bya cukuru eje bunene mantu jara ndonere akienda mantu ja kuthara into bya cukuru ndaigua nti kuumiria na twacwa mucemani ora jumba igwe kwa jwara kakenda at least tuona into bya cukuru bikwenda kwendwa mwalimu bite kwendwa na ndarunga mandera aciari baria uma no ntumiti inya jeje properties cia aciari cionthe muciari na bati kwithirwa akimenya nontu ni akiewe na imari jawe na ni akigukaria into biawe nontu skuru ni etu into bia skuru and teacher into bia skuru mete jaje togete endu ere marandu na metera ende twa mwankira au ote marandu jari jegora turare akwiko kwatwa mashati barare nkoroki aciari bana barabara jirite mbeca cia baitete ngugi na batero na mucara mwanka thai jana ndi aratemere mite aja ira jajo yitura twaugite ijutemwe na jure jungi are nyangirie mite akue yonthe na mbeca ire cionthe ura twenda ithithitie u Harambee ya Nyawa tuliamua tufanye harambee. Alienda akafungua akaunti kwa majina zake, anafungua akaunti na majina zake, alafu anaambia wazazi tuweke pesa ya harambee hapo, alafu anasikizwa tena huko akikunywa pombe akisema ati anataka kununua gari. Haiwezi, hatutaki hiyo mwalimu na hatumtaki. Nkurukia chiari baba ni baugite mbeca chithirite chikiongerwa cha bisi cukuru na eje aura gugukea na kinya kwaga ngwataniro injega gatigati ka mwalimu munene ujo na chiari ba cukuru eje manto yara ndi nayo mwalimu akara akiongera mbeca mara no rite mbeca narua rojo akenga mwana na bureranite akueka nyantuko inkai ona school fees kinyo muntu oreta school fees yethira mwana owe na akwingwa na rokere no engira na nande bange bengeri story book rokere narua engira mwana story book achoke umiare amarete nande batoto ria chiari touga batu kirato kwenda ito chenjerwa mwalimu batu wake ni othina yetu na kinyoka munenkera cash ati andika amora womba ufuatilia andika penjie ntukuwenga akaandika penjie ingi ende naye akuwe mkweli. Ile shida yetu kubwa ni ati hata tukilipa school fees wengine tunalipa na inapotea. Unakuja unaambiwa kwa sababu ulileta cash na haina statement na alikuandika kwa karatasi. Sasa ingine unakuja unaandika kwa karatasi, ile karatasi ikikuja hakuna. Unaambiwa sasa wewe utalipa school fees ingine. Kuna wengine wetu wamelipa school fees tumemaliza. Ama ni aje wazazi? Tumelipa fees tumemaliza, lakini unakuja unaambiwa hujalipa kitu.
kesho yake mtoto anafukuzwa nyumbani. Kenge kuma kire aciari baba ni ati mwarimu uu naretene mucemanio jwa mbondi muthenya jwa egoro na mbondi eje kugeria kuria biuria bia mbeca mwarimu uu ethera kibatiga obisi na gwita egoro turaria mucemanio jwa mbondi na no ratwitite mbondi neu atina minutes atina reports na orua report yoyote ile kinyame kamite ni endetie mite lakini bendetie mite no tobwa riskie ire no kinya thai ire oa miteje gya kugwira stima tauga tumiendie lakini na ndia orua report ire ya ore athitheri na mbeca ire twenderie ora kuringana na ora tugite twika mite ate gutwa ate tayari kueja nayo na umara na atiga kamite mucemanione auga wate tayari gucokia kiuria kionthe kiria orua minutes ni atatu kathithia auga gete mwarimu deputy teacher twandikire minutes aratigire mbondi mucemanione na auga we kakoja kwagirwa Anthony mbere ya arimu bayo na no ugire tayari ate andikira mbondi minutes na no tunya minutes cia micemani eu ingi yonthe agwitu atira mbere kuejana ni arena ndiro mbare yao ni mwarimu munene uju ethire akeberwa cukurune iji ndio uga bathucenjerie mwarimu ure othai ndi master na nde toriuga nguthari masti kageta batuigwa kana barage gutuigwa ate skuru akairi ubu ejete mieri mikai nyuma ya mwarimu munene uju kinya kurwa na andiki bandeto cukurune iji nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam Tia Jeff Wagitumam ni twikira katanta kirente tocietu muthenya yorware ndira wina kaita kakea Mbeta wa Tiri Mbabu.